соли 2019 дар тоҷикистон як федератсия бо номи таҷмаф ба фаъолият шурӯъ кард. дар тӯли ин 3 сол ин федератсия бо варзишгарони худ тамоми коршиносони соҳаи аймафро ба ваҷ овард. имрӯз тасмим гирифтем ки дар барномаи дар толор бо яке аз варзишгарони ин ришта суҳбате дошта бошем. Манучер Риёев. салом Манучер. салом ака шома. хуш омадед ба барномаи дар толор. раҳмат ака. ман Риёев Манучер ҳастам, мураббии омодагии дифои худи гурӯҳи кӯдаконаи профи Тоҷикистон мебошам. тӯли 18 сол аст ки ба варзиш машғул ҳастам. аз хурдӣ аз 6 солагӣ тамрин мекунам. خب یک سوالی معمولی است با هم آشنا است که از کدام دوره سر کردین؟ چه خیلی در اویله یگو نفر هست که به همین نمودی ورزش شوق داشت، مایل داشت؟ بله، در اویله ما اصلا سبب اساسی من این پدرم است که مربی اولین من میباشد. از 6 سالگی من رو تمرین میدهد. خودشون استادی ورزشی دوره SSR دوره شوروی بودند. از نمودی گوشتینگی گرگ کریمی تمرین میکردم و این چیزی که تا حال من شده ایستادم تمرین کرده استم این همش آرزوی پدرم میباشد، چون که پدر نتوانستند آرزوی خودشان را عملی کنند. با واسطه فرزندشان با واسطه من آرزوی خودشان را عملی کرده ایستادند و با من هم این چیز بهت معقول است. ورزش رو نقض میدم، دوست میدارم. از صحبت‌ها برمی‌آید که مثلا شما آرزوی پدر رو عملی کردین. خود شما به همین نوع ورزش مایل داشتین؟ خودی من از خردی راستی با ورزش عموما یگان شوق نداشتم. در خردی هم یک چیز سبب شد، با یک همسایه با یک دوستم بحث شدیم، هم خیلی جنگ شدیم، هم خیلی سبب شد که من باختم. بعد سخنان پدر رو درک کردم که من باید با ورزش مشغول شوم، چون که هر یک مرد باید حتما با ورزش مشغول باشد، خود را محافظت کرده تواند. یکمین قدم به کدام تالار بود؟ راستی گپ یکمین قدم من به یگان تالار نبود، چون که یک دو تالار که رفتیم از سبب که خرد بودم، 5.5-6 ساله بودم، از همین سبب مرا قبول نکردن، گفتن که خرد است. بعد پدر خودشون طول 3 سال مرا تمرین دادم. همین خیلی تجربه گرفتم. در 7 سالگیم یکم تالار ورزشی که من رفتم، این تالار ورزشی تکواندو بود، تکواندو ETF. تحت مربیگی کی بودن وقت؟ طول 8 ماه تحت روبری اکای سیفالدین تمرین کردم. بعد با تالار ورزشی تکواندو و ETF المپی با قیف نظیر گذاشتم. دو مربی اساسی که در زندگی من اساسی مهم رو میبازند، این پدرم میباشد و با قیف نظیر. فلسفه آموزش درس ورزش چگونه بود؟ مثلا گزارش از درس پدر و مکتب با قیف چی فرقیت داشتم؟ پدر حالت روحانی، هم حالت روحانی من رو با قوت میکرد و کوشش میکرد که من با همه حالت تیار باشم، با طاقت پرطاقت باشم. تاکتیکای تمرین‌های با قیف کمتر دیگر خیلی بودن، پیشرفته بودن. ضربه هایی که مثال در دوره شوروی آدمان استفاده می‌بردن یا که نمی‌دونستند ضربه چطور زدن می‌شود، این را با قیف نظیر من را باز بهتر یاد داد. بعد که من با تالار ورزشی با قیف نظیر رفتم تمرین کردم، در مدت 2 سال یا 3 سال خیلی تجربه نقض گرفتم. با این ورزشگاه بود حالتایی که من در 2 وزن اشتراک میکردم. کاتگوری خودم دا با یک کاتگوری بالا اشتراک میکردم. حالتایی بود که مسابقه میشد که در هر 2 کاتگوری جای اول اشغال میکردم. همین مسابقه همین لحظه ها سبب میشد که بین ورزشگرها تیز مرا شناخته کردن و پیش نام نسب من دیگر خیلی بود. با دیگر نسبم بسیارتر مرا میشناختند. منوچهر نظری ولی میگفتند. بعد وقتی که بعد از صنف نهم نسبم رو عوض کردم، ریوف منوچهر شدم، باز
با این نسبی نام بود و دیگر مسابقه رفته اشتراک کردم. یک حضر ماست در همین رفتی صحبت گفتین که در خورده با همین پسر بچه که مثلا دست بگیری داشتیم اگرچه دوران خودسالی هم بود بعدا که منوشه ریو شدیم که این روز جمهوری و تمام بعضی از قطعهایی که امریکا و افریقا عموما کل جهان شما رو میشناسد روبرو نشدیم با این پسر بچه؟ با وای پسر بچه روبرو شدم من تا حتی با وای پسر بچه سبب شدم که تا حال وای در دیگر دولت تمرین میکند خودش هم مشق میورزد من یعنی که سبب شدم که وای هم با ورزش مشغول است دستاوردهای نغز دارد ورزشگری کسبی شده است نامش اصلدین حاضر وای با نوع ورزشی کیک بوکسینگ وکو تمرین تا حال تمرین کرده شده است به نزدیک است طول 18 ساله که مثلا مشق ورزی کرده بعد کدام مملکت رو سفر کرده؟ در این مدت 18 ساله که من تمرین کرده ایستادم با بسیار مملکت رو سفر کردم با ایران 2-3 بار با قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان از هر نمود ورزش ها از ایکیدو کامبات از نیو فول کانتاکت از نمود کیک بوکسینگ بودن مسابقه های آسیا بودن با رقیبانی که مغلوبیت ندارند این خیلی مسابقه ها هم بودن دعوت میکردن اصولی که شما بیشتر رقیبان رو شکست میدید کدوم است؟ اصول هایی که من بهتر میتوانم بسیار دارم خیلی اصول ها وابسته از اون است که کدام اصول رو چقدر که در تالار بسیارتر کار میکنی همون اصولات باز نقصتر بهتر میشود خیلی اصول ها من بسیار دارم از هر یک مثال از پوچه چپ سر کرده یا از پوچه راست با هر یک پوچه یا دست 2-3 ضربه های بهترین دارم با کدام دست شما بیشتر حرکت میکنید چپ یا راست؟ من اصلا ورزشگر یونیورسالی میباشم هم با چپه و راسته با هر دوستایی که آزاد کار میکنم در اول تکواندو بعد با گذاشتم با تایسکی بوکس این یعنی بوکسی تایلندی میباشد کمتر قاعده هاش از کیک بوکسینگ فرقیت دارد یعنی که با کونی دست ضربه زدن دست و پوچه را داشتن ممکنه یعنی که از اینجا برمیاد که شما بیشتر با پا هم کار میکنید خیلی؟ بله اصلا نظر به دست ضربه های پوچه های هم بهتر است من در ورزش یک سخن است که هر کسی که با پا یعنی کار میکند 70% قوت بیشتر صرف میشود شما چگونه تغییر میبینید؟ من این فکر رو پیشکی در تالار میکنم کوشش میکنم در تالار بسیارتر تمرین کنم که رفتی محاربه ده همین حالت ها با من یعنی مانع نشود مانده نشوم چند قایق قوی دارم کوشش میکنم هر یک ضربه که میزنم کوشش میکنم که ضربه به هدف رسد بعدا با مرور زمان شما گزارش کردین از تکواندو به موای تای در اینجا با شما کی درس میداد؟ در بوکس تایلندی موای تای یعنی تمرین های ما رو با همراهی لطیف و زلفالی یکی از مربی بهترین بود و الیمجانف کیمال اکای کامو این دو مربی بهترین بودن که با همراهی آنها من تمرین میکردم کار میکردم امروز می‌بینیم که در تالار پروفیت شما هم به حیث مربی کار میکنید خب چقدر شاگرد دارین در این تالار؟ در این تالار ورزشی پروفیت زیاده از 20 شاگرد دارم و هست با باز تمرین های پرسنلی یعنی مشق های پرسنلی نوابسته از سن و سال جنس قبول میکنم هست این خیلی تمرین هایی که آدم شخص ها خودشون مراجعت میکنند وابسته به مقصدهای آنها من با همراهی آنها کار میکنم با فدراسیون تجمع چگونه راه پیدا کردید؟ فدراسیون تجمع خیلی که شما قید کردید طولی 3 سال است که فدراسیون تجمع غیر کسبی از نمود محاربه آمیخته در دوشنبه فعالیت رو سر کرد شرایط های نقض فراهم کرد من خیلی شدم یکی از بهترین فدراسیون می باشد تجمع چون که هر یک ورزشگری که هنر دارد میخواهد هنر خود رو نشان دهد فدراسیون تجمع برای
ин гуна варзишгаро як шанси беҳтарин аст. медонед ҳамин бурди федератсияи таҷмаф ҳам дар чи аст манӯшед ҳам хел дарк кардем ки ҳамин роҳбари ҳамин федератсияам яке аз ҳамин шахсиятҳое аст ки варзишу дӯст медорад ва нафаре аст ки баҳри ба даст овардани чеҳраҳо масалан ба мисли шумо ки ба федератсия даъват кардааст дар интихоби варзишгарон яъне хато намекунад. роҳбари федератсияи таҷмаф беҳтарин шахс аст ки сидқан варзишро нағз мебинанд, дӯст медоранд ва мехоҳанд ки варзишгарони тоҷики худамон дар арсаи ҷаҳон парчами Тоҷикистонро боло бардоранд. ҳамин шарту шароиту масалан набинем ки барои як варзишгар қариб дар як мусобиқае ки масалан мегзаронанд мусобиқаи шаҳрӣ гузашта мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузашта барои ҳар як варзишгар қариб 2-3 ҳазор сомон масраф мекунад. ба фикри шумо ҳамчун як варзишгари ҳамин санъати волейболии мехои ғайрикасбӣ кадом минтақаҳо яъне мусоидат мекунанд ба ҳамин нави варзиш ҳамчун як варзишгар шумо чӣ тавсия медиҳед? бисёртар шаҳри Душанбе варзишгароне ки дар шаҳри Душанбе мебошанд бисёртар мусоидат мекунанд, чунки мураббиҳои беҳтарин доранд, шароитҳои беҳтарин доранд, тамрин мекунанд. ҳаст варзишгарои нағз беҳтар бисёртар дар Душанбе мебошанд. федератсияи таҷмафро рости гап яке аз мураббиҳои беҳтарин Абдураҳмонов Даврон яке аз мураббиҳои беҳтарин аст. ба ман яъне пешниҳод карданд. баъди пешниҳоди акаи Даврон иштирок кардам, ба ман беҳад маъқул шуд федератсияи таҷмаф. ҳама ҳадс мезананд дар бораи федератсияи санъати моҳибоҳӣ ва мехои ғайрикасбӣ яъне таҷмаф ки яке аз беҳтарин федератсияҳо чун медонем аз сомонаҳои иҷтимоӣ аз расонаҳои хабарӣ аз телевизионҳо чандин бор ҳам нашр шуд ки беҳтарин федератсия унвон дода шуд. нақшаҳои шумо чӣ гуна аст бо ин федератсия? яке аз мақсади федератсияи таҷмафе ки ба ман хеле маъқул аст варзишгаронро яъне варзишгароне ки аз ғайрикасбӣ сар мекунанд ва баъд аз ғайрикасбӣ ба лигаҳои касбӣ мегузаранд. таҷмаф барои онҳо як зинаи хуб аст ки беҳад таҷрибаҳои нағз мегиранд, чунки то ки дар дигар лигаҳои профессионалӣ беҳад нағз омодагии худро мебинанд, бе мағлубият пеш мераванд, боло мераванд. дар намуди муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ ҷои аввал шавам дар ҷаҳон. мақсади асосии ман ҳозира бо федератсияи таҷмаф ҳамин аст. баъд аз ин мехоҳам ба намуди муҳорибаҳои омехтаи касбӣ гузарам. имрӯз дар вазни чанд килограмм шумо барванд мекунед? имрӯз дар вазни 65-8 яъне 66 кило барванд мекунам. аввалин муҳорибаи шумо дар санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ? аввалин муҳорибаи ман дар федератсияи таҷмаф ин мусобиқаи республикавӣ буд ки дар толори варзиши МВД баргузор гардида буд. дар он ҷо ба ман ва бародарам Риёев Ҷамшед ба ҳардуямон муяссар гардид ки беҳтарин нокаут байни 18-20 сола додарам Ҷамшед Риёев гирифт ва 20 сола боло яъне то син соли калонсоло беҳтарин нокаут ба ман сарфароз гардид. пас аз ҳамин муҳориба чӣ рух дод? ба ки ҷо сафар кардед? дар мусобиқаи Кубоки ҷаҳони Чехия рохат гирифтам ва аъзои дастаи мунтахаб шудам. аввалин сафари мо ба Кубоки ҷаҳони Чехия буд ки дар ин мусобиқа беҳад кӯшиш кардем ки боварии федератсияро аз даст надидам. чӣ қадаре ки қувват дорам, чӣ қадаре ки метавонам таҷрибаи худро нишон диҳам. аз ҳама муҳорибае ки дар хотири шумо ҳамеша нақш мебандад ҳамун даврони хурдсолие ки бо он писарбачаe рақобат кардед ва ё ки баъдан боз ягон рақобати дигарам буд? аз ҳама рақобати хотирмон дар карьераи ман ин бо рақиби аз Эрон дар мусобиқаи Осиё ки ман иштирок карда будам аз намуди New Full Contact беҳад як лаҳзаи муҳим буд. муҳорибаи финалӣ буд. рақибам секарата чемпиони ҷаҳон буд. беҳад рақиби сахт буд. муҳорибаҳое ки мегзаранд муҳорибаҳои ҷаҳонӣ дар шаҳри Абу-Даби баргузор мешаванд. намехел кадоме аз варзишгарони ҷаҳон дар ҳамин самт
пурқувватанд. варзишгароне ки беҳтаринанд дар ҳамин намуд аз кишвари Россия, баъд дуюм кишваре ки беҳад бақувватанд, пурқувватанд ин Баҳрейн мебошад. Баҳрейн, баъд Қазоқистон, варзишгароне аз кишвари Қазоқистон. бале, ёдовар мешавем ки шанбе пеш мусобиқае ки дар шаҳри Абу-Даби баргузор гардид, Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонӣ аз IMF мақоми чорумро ба худ ихтисос дод ва инам аз он шаҳодат медиҳад ки яъне варзишгарони мо барои сафар кардан ба он кишварҳо нарафтанд, онҳо барои нишон додани санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар Тоҷикистон чӣ нав сурат мегирад ба ҷаҳониён нишон доданд ва шабу рӯз заҳмат мекашанд то варзиши тоҷик боз ҳам бештару хубтар муаррифӣ гардад. Манушер, исми Ҷамшед Садудор, яъне ки додари шумо, бародари шумо. Ҷамшед тайёрияш чӣ гуна аст? ба мусобиқаҳои Федератсияи Таҷмаф ман омодагии худро бо ҳамроҳии додарам медидам. яъне ки ду нафара боз якчанд варзишгарони беҳтарини хубтарро ҷамъ мекардем, якҷоя тамрин мекардем. нақшаҳои додарам ин бо Федератсияи Таҷмаф мебошад ки дар вазни 66 кило мехоҳад дар мусобиқаи республика баромад кунад ва аъзои дастаи мунтахаб шавад. имрӯз дар толори шумо анқариб 20 варзишгар дарс мегиранд. аз ин шогирдони шумо чанд нафар ба мусобиқаҳое ки Федератсияи Таҷмаф баргузор мекунад сафарбар карда мешаванд? аз 17 то 20 август дар кишвари Абу-Даби чемпионати ҷаҳон байни кӯдакон ва наврасон аз намуди муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ баргузор мегардад. аллакай ду нафар аз шогирдони ман рохат гирифтанд бояд дар ин мусобиқа иштирок кунанд. ҳар як варзишгар ба худ як идеал дорад. идеали шумо дар зиндагӣ ки аст? устоди аввалини ман ин падарам мебошад. яъне идеали ман, қуввати дили ман ин падарам мебошад. нуқта намудад ки ин барномаи дар толор аст ки имрӯз бо Манушер суҳбат дорем ва чун аз барномаи қаблӣ шумо медонед ба ҳар як варзишгар мо ҳамун қанунӣ тақдим мекунем. имрӯз барои Манушер наовардем. баъзе аз нафарон дар ҳамун комментҳо дар ҳамун вай навиштанд ки хато аст ба варзишгар қанунӣ овардан. хоб агар Манушер дӯстдори қанунӣ бошад метавонад ки аз ширкати қанунии шоколадӣ рафта чӣ миқдоре ки ба ӯ лозим аст ба худ бигираду ба хонаи худ барад. пас аз ин федератсия, яъне Федератсияи Таҷмаф, шумо гузариш мекунед ба федератсияҳои касбӣ. дар нақшаи шумо кадом федератсия аст? яке аз федератсияҳои беҳтарин Eagle FC аст ки таҳти роҳбарии Ҳабиб Нурмагомедов мебошад. ҳаст федератсияи Hardcore, Brave MMA. бисёранд федератсияҳои Fight Night беҳтарин федератсияҳо ҳастанд. мебинем оянда. яъне ки аз ин бармеояд ки аллакай бо шумо ягон гуфтушунид карданд, яъне занг мезананд, таваҷҷӯҳ доранд. бале ҳаст, аллакай яке аз онҳо таваҷҷӯҳи худро доранд. ҳаст ҳамхел федератсияҳо. ҳамчун як варзишгар ва мураббӣ ба ҷавонони Тоҷикистон чӣ маслиҳат медиҳед? ба тамоми ҷавонон ва варзишгарони кишварамон мехоҳам тавсияи худро диҳам ки толорҳои беҳтарин аст дар кишварамон. аз беҳудагардӣ, аз кӯчагардӣ, аз корҳои ношоиста даст кашанд ва биёянд дар толори варзишӣ тамрин кунанд, обрӯи падару модар шаванд, беҳтарин шахс, беҳтарин инсон бошанд. ва инчунин муддати кӯтоҳе ки доранд дар ҷавонӣ тӯли 10 сол аст, аз 20 баъзеҳо барвақттар то 30 солагӣ ҳамин муддати кӯтоҳи худро беҳуда сарф накунанд, чунки онҳо метавонанд ба ягон қуллаҳои баланд расанд. ин имконияти худро аз даст надиҳанд. ташаккур мегӯем Манушер барои як суҳбати пурмуҳтаво ва фикр мекунем ки ин суҳбат ҳам барои бархе аз нафароне ки дар ҳамин кишвари мо ба беҳудагардӣ, яъне ҳамон гуне ки шумо қайд кардем ки муҳлати 10 сол аст ки варзишгар имконият дорад ки аз худ як номи нек монад. ҳамин муҳлати 10 сол агар ҳамин рӯзам 5 солш гузашта бошад, фикр мекунам вақт ҳаст барои 5 соли дигар ки шумо аз худ як номи нек бизоред. ташаккур мегӯем ба шумо ва ба ҷавонҳо ҳамчунин як шораи тавсияи ман ҳамин гуна аст ки ба варзиш машғул шуданро фаромӯш насозед. то барномаи дигар.